Kisa and welcome back to the channel for a new video. Ok, se pou yon fap gade video, mpabli abone se chanel lan pabli, ki ton komen pou mwen, ok? Sou pa abone se chanel lan pap ka konen ki lem poste video, and then ma fap konen sou abone deja, welcome nan fami ya. Jose a son si vlog mpote pou nou, se video mte rekorde pou nou padan matin, so mede tout ansan pou nou, mdi fok mwen fè si vlog pou nou, fok mwen toujou ite lansman vek nou, nou konen mrsdarling men nou apil, ok? So, mespere nou enjoy si vlog la, yeah, epi ma wewe nou akon nan nouvo video. Ok, Timon, nou gon poul la. Nou gon poul. Ok, so sa ki vyan sa yon poul sa, Timon nou e jante a kom si like plen d'lo kom si li fe la bo. Rezon ki fe sa, se paske malache bagay pou m kapap klen poul la. Paske nou met poul lan deyo like 1 semen dis la. Ok, malache bagay pou m de kapap klen poul lan. So m achete trop bagay, m vide trop bagay la don. Koun yan zizim konsa, m vin mette trop kemiko la don. So sensi vin gan pil kemiko, nou vin oblige, nou el kapab nou ati paske piye boy yo bay l'ombraj, but like me koule li, wè sam di don. So, zivin zim kon sa mette trop kemiko nan poul la. Konya la m'oblige, kom si like jete pi fort blok la don, e min kon kapab remette do la don anko. So, kon bagay pou nou achete pou nou kapab clarify, li yon ti jan kom si like, ki jan da di sa foggy, pou moun la paske m stil toujou mette pil cloth sa don. But, nou wala chou bagay pou nou vide la den, yo di nou pou nou achete pou nou vide la den, na fe clear. So, ma fe sa nan semen nan, paske dimanche mou kapab la, ok? Dimanche mou kapab la, an palan de sa, me bagay yo machi, an bal mouten nou yo. Me yo lot bo. Me yo lot bo, awi ti moun vide tout bagay yo nan tipo sa, net. Bakon ki sa m da panse. Kwenye ti moun wala bay plot mwen yo d'lo, mette bagay sa la den, ki si an ou food plant, an manje pou plant yo. So, li ede plancho pou yo grandi, li ede yo pou gen calcium ba sa yo so. Le plus souvent, m toujou pran kot sa, m just pre d'lo la dan, but food, chak lem ap fe sa, m just mette li nan bagay sa.
So ti moun de gen bel ti bagay sa mbezje pou la kay la pou mette devan papot la kay la. So wal pinture bagay sa nou kon wè kom si pakat ki di welcome home ou bien home yo. So mne bezwen fè un vide te mette la kay la. Then mbal fèl konya la. Okay, kanyang bal pinture sa ano. Bal pinture sa ano la, and then bal pinture sa amin lal pincel. Okay, Timon. So, kunya la, ni fin sèche, okay? Ni fin sèche, pa sa fin sèche. Pa sa ti exactement jam de bre pou sa ti yon, but it's okay. What I'm doing, it's okay. Alright, m'achete de bo kole sa yo pou mte kapap kole ana do let yo and then na do flare. Okay, Timon, kapap wè. Okay, kunya nka wè m'fupili. Okay, m'fupili la. And then mozzarella. No way, Chantal, being belle devant la Calantimon. Like, I'm so proud. This is so cute. Till I'm dead, I know that he watching. Like my ex bitch, cause she touching. Got this new This is everything. Oh my god, the material. Let me put some heels on. The fucking material. Ooh, should make it clap, clap, clap. I am in love with this. Oh shit. The audacity of having pink in this? Ooh. Ooh. Check this out. This jacket, right? This jacket. This jacket. Bro. Bro. Seriously, bro. Let me show you. Check this out. No fuck. Bro. Shop my boutique. If you don't shop my boutique, you're tripping. You're tripping. Out. Look at this one. So pay attention, like look at the details, bro. Ain't nothing basic. Look at the details. Details, bro. That's one of the reasons why I bought this jacket. Like you can just throw it on anything and then it's short, you know. But like look at this. All the details. You gotta love it. And then it's black. I'll go with everything. You just have to put like a, you know what's crazy? If you put all black on you with like a little or shoes like this color, like silver, I don't know, to match this, bro.